Hadin kejing yo jing ujor nakiri upat ba halor kejing bombyang ke Jakates bat Sumar Civil Hospital Shillong habaki wan bansha Sumar hakateko hospital nakilang ke Federations of Khasi Jaintia and Garo People FKJP Sengkemi hapo kejing ilam Presiden Rangba uba Dondi Kongsit hakat Sautrik ukla lingkot arajar pusan kilet banjurim yakate ke Jaka Sumar baru banikendu yaka Additional Director of Health Service kakong Karjana banti bnya halor kate kejing ujor habayo banekren bakilal pathai kubor presiden keseng uloong bakejing hiar jurep keseng kalong banwat hidalade halor kejing yo ujor kabakaseng kayo nekri ba la kalong em kejing shisha ha kejing jurep keseng kalyo banekendu ik additional director jong ketika hospital kabala kubur bakadon kejing duna nadu kejing bom terikam ke MRI machines nadu kesnem arajar khat pra hakan ke sengi ke seng kelet banyak kendu ru ikin nong wan sumar hakte ke hospital ya ka balalap babun na preng ki pawan sumar ki hap banthet iki dawai dashin na sabar ke hospital. Ka jingwan jongi kum ka seng PHP seng kami hani possible hospital kalau ba hadin ba ni kum na kaneng ka seng ni ayo ka jing ujor na ki babun balang ki podok personal ba ki ba an pisngo jing ka seng ba kadun kata ka jing duna akal yang ka jing kom sumar hang ni po ka civil hospital Shillong de na kaneng ka seng kum ka panten wat ka jing sisa di dalam dia ginong elam lawan ini banyak kendu ya medical superintendent tadi medical director mah jadi kasih hospital tinggal yo banyak kendu ini ban ya tu ini kita kijing snow kaba ki pelayo kita kijing snow yang ini keseng ginong elam de kipat maupun balang de ngihing lah banyak kendu ini banyak ayo kijing pecah ini bat kijing pecah ini kapan kong hi kalong ba kapan kong hi kadang hapalong ketika MRI ini ke MRI testing machine nadu arah jakapra kalau non operational te ngilak kali ba ngilak personal em ke sarkar nakaleng jong ka kani ke civil hospital ki incha kani ki ong ba nadu arah jakapra ya penting saka sarkar de hadu antaru ya kani machine empat la banwan ra man store hang ni te kadi ki ke jing ka ba khrau ki pat ba no sosno jong ni kamtam do wan nakalong yin ka ba duna ma ha ka yo ka kalau tak kum gini mesin, hang ni pot nong bak Shillong, hang ni kijing sumar pot hospital Kamdan, tingin kami nanti sahabat kumno pan sekitar nong kandong SPBB district. Di habaru kalau mana kalian tu bila kali nak kalian superintendent nak pensai ni, babeli ya kini ka cytology test Kamdan hang ni. Jadi nak kalian jadi yang kadan, dan nak kata bala transfer no tai pathologist mo, siapa Ganesh Das Hospital, haduk mentah ke sarkar kampat wan rak replacement lagi we pan kebenaran ni hospital. Tekan ni budi we kertas kaba khamram kaba ki patma jongi ki kilu sibun jingi la de wan man semua ni dari kimio pantas si ni kertas hang ni poka civil hospital. Di kumju ru nilai keren phang mo yang beli ni hawan himangi pan pesoi ni jingi patma nak kalian sebenarnya yang ba dia nak kata ba duna pula taki nong tray shortage of staff umla tang man let man collect ya kita ki daradon kita ki complain letter support complain box tu umla beli sim nama ba shortage of staff kita ki diki ke ba ni nak kalian jong ka seng ni yo school ya ki percaya jong i MS dan sakawai ru habadi bakali ka dialysis mo kalong ba hot machine ki dan long mesin ki don ki ban le ka test nam ta katung ke jing don ki ta ki patient rei dei na kata bo juna ka space mesin ki ban don san du tuli rei long operational ta ala tuli na ba ki space ki juna tam dina ta kata ka pa ngi na kalian ka seng ni ka pon ni pa ko jing saudiau ba namar ba ka jing sumar nam ta ka ka khya ka dei ka hop jong man la nong so snong jong ni ka jala ka jongi di ngangit scam ba ka koi ka khya ka de ka ba khmat du ka ba man la kilong ying ne pardok pasnam jongi ki don kam de ka kwa man contribution ka sarkar ka ban phai khmat saka yo yak saka koi ka khya swa ning kong ning shap e ba sapech ya ki wi banta hadian nomor ba kani hi ka ta sha khamta mi ki long ying ki buna ya ka yo kon de din ta ka daw ka ba ngi hi na kalian ka seng ni ha ka kubur sa sarkar pas ngoba hari ni jingduna kabangi na kalian kaseng nilam hang ni pok nong ba Shillong hani pok civil hospital
bagi jing duna ke babun poklat nam ta ki nongpang ke jong i bagi nyo ta ke jing sumar ke hok jing sumar ke jong ki ka ba nakale sarkar ke bicim khia bat ni nakale ka seng hiru Iwan akan ni ke port ke pemerintah bangin kami ya ke ni ke jing sumar hani port nongba Shillong po civil hospital ladang ni kini ke jing duna ki dan hang ni po hospital kai ka bangin community bat chibu district PSC nek CSC hakini ni district hani ke jala ni tiga ni ke khubor sarkar ba sobha bakan phai khman sak pa khia hakini poka di khasi ridom jajja ke nakaliang jonga khamyo ban dei idang di chief organization secretary room support di general ward jong kene ka civil hospital bat la kendu e katu kat ningut ki patient bat la yo ban clinically naka ya ki patient bat anju ki bahaya ngasam ki ba up itu nongpang bat nilalap bat kila ong hingi ba kadon ki syam stom ha ka ba ba yadai bat kadawai ki hab ban thit na shabar bat kham tamru ka ba kamso sitom ki nomor gede gibre nong kedong bat ki duna ki bisa ha kaba ki haban de ya kita sepat sya ki bagi hospital te nakliang jongi suthu ba de se kene civil hospital kade ban simkhia ban penbyang ki nong trai la se ban tho sa sarkar ka ban penbyang ya kita ki badai ban de kita ki test bat kumju ki machine ba kumla ong mane ke machine jo MRI na du arjar khat pra kham trikam te se kade kamram pat jong ki nang ni additional director bin tho pat sa sarkar bat bin consult sa sarkar ban yo kini machine bat kunju ya kini ki banla ban le kini kitas ba khnam kin sup kini ki ba wan sumar ki ba khamna nong kandong ban sumar kini ka hospital ka jong ka jela ka jong lada kambiang ho nado ka supply kita wai ki tashin gum tu teng ni rumi sunglong anxious ma bele ni rumi kwa ngim kwa bagi public can suffer the Persian ya persang hi ban ya coordinate ban ma sa tesa higher up ban kiru kinya persang nem ban kambiang ma markan khamduna kami ngiru ndai at our level longkat ka ba ni dan ni pisa nagani ka society bangi o ya ka bangim la ban yo teng ka don ka breakage mo ka ngim yo supply ni tai teng it happen nama ba miscommunication na ka in then anogin supply la ni some issues they don't hit teng mangi good ka supply ti wala ka taru dan society pada ni dan ifan hindiat kan so ma bangi sim hindiat kan so na ki pa ba ru kana bangi yo ban pen biang ke juna joki te so far la daga datang ya short time ni la ban biang ni daga kamslem te long ka thut ye ni ru ne te kam ta hi ka problem ke ban face la ka long term daga kamslem ban ni yo inti supply man ka nungin ka shan dai ti bisa ban ni yo na ki pa that's the only thing in time ni saya persang ban put up ban ya coordinate but still ya ka nakalian jong nga te to mentang arang non tang arba industry te mensya ko dia ngala atrai hi ni for 20 years as an anesthetist te all my service kat ka bami persang te always ni persang with ban improve mendere tang mentang kasngi bakan you kat ka bami le ila ya persang with ban penbiang te mentaru being hagan ka chair le long la khamyo ya ka board maybe ban exercise ya ka financial power maybe definitely ngin persang ban mang kham penbiak mo kijuran de kam jagi bare nakaliang ka hospital man ka por hina kan ni ka chair ni tho ni pentit na ta ka daw ki sa sedang ban ya persang ban penbiang ban kiri ya to ka MSRP khnam ni yo ban pe ka manpower lekini ki jempen biang te nomor ki haban take up hi daki doctors ki badai in that particular department de ladani ongka lab tekemut ki itu ki doctor ki bapet ki lab kadai ka initiate naki te ladaki ki banra ya ki problem jungki second ni ke che definitely in persang lani nyarap ki what to do next ni kwa akin ban pen improve ya hospital ma kamtaman penbiang investigation to is our
main goal ringin ai treatment kum no lada nimla ban yo sha ya gas diagnosis ko biang mo ini depend we lagi diagnosis hakini di diagnostic test kini as much as we can do lada ki put up naki different department definitely mangni ringin hak kan yarap be Roman prosthetic kami take up it immediately lada don kan ngono da petition ke baki ki pha sini Tikadan Pak. Aktif manlong aktif na kalian juga staff makin pek kat kum kajing don kam jom kan ni ka IPA ke bengiong namatani ki quality assurance performance ini tinggi la persang ban penbiang hi ki complaint box ting matangi dang ya persang bangin bu maybe nani sekmangin hap hi ban pet ban bu pre specifically ki ban det collect gitu bakin wan pen i sengi kumlongin address gitu ki itu ki slip bagi ngin hap kuliah kan ke ai bagi ba ma ki face pengin la ban tackle pada ban pengbiang ki aging tu nah ki ba pada hospital gadan director ko kintang hap ban tender actually the idan hi internal problem kan dia namar ka pisa gadan ha ka fund jungki the few days ago hi one ya thu enga ya kata yang mam long kumno la dani transfer no ya ka pisa sa ka society jung hospital kanang pangin yo ban thie ya ki ka thie kata ngal agree I tingil atho sa government ba ni kata ka views juni tingil proceed tinggal try kamu dia syuk ban simple maybe this year lah kami ban pada kamu ki cancer patient mata ki yo treatment ke babun kita ki chemical kita basu air ki inject kita ki machine kita pada ki radiotherapy ki don ki jat cancer ki badan kam dak radiotherapy radio itu ki baki khati sam tin on tadi tu dan pada ki bateri tang dak dawai kamu yang mata civil ki la yo tang arteri ki jat treatment chemo and bat radiotherapy sama kamlong ke mesin tu em kadang gabar kadang trekam kadang tadi kan tambah nak ban le bon ki sel ni kalong kita old machine tam